Rame-rame bapak lurah jantan dapat wasebang lanang wadon tuang nangap jaluk rizki apa madara jomadi ketua grup balik subuh aturan ada yi datu banget apa madara jomadi ketua grup balik subuh rame-rame goyang alon-alon yang ini sebab banget singnya disosi saya dituju gunung jati pengalaman si makan wali balik ke mampir sing dulu gunung jati tempat wasebang lanang wadon tuan jaluk rizki gak sejati gak ngomongin senang keluarga motor kota Karawang rame-rame yung goyang sebabana siya disosi apalura jangan haturan kapayunan hayang di tepangan apalura jangan anu mana haturan kapayunan kena jati tempat wasebang lanang wadon tuan ngom jaluk rinti ampun ayah ampun beko gak sejati ampun beko gak ngomong paning senang keluarga motor
tua berbalik sobo bakar degi aturan anu bakar bakar beli unggal wala tapi sering adalah balik subur makan rap babaturan asa nore bos oyeng wadon tuan jaluk titiakan tabagoang kang sejati kang pengali senang kalau harga motor batak karawan kalau kita harap pulang anu bagus saya ada audit tempur bagaimana beli ulang audit tempur tapi sering ada anak pacar yadi di sarangan apa jarut asa nuri bos proyek bakar ada audit tempur gunung jati audena sempur tapat doa sebab lanang wadon tuan jaluk riti kang sejati kang pengempani apa jarumus anu bahan apa jaroyadi bagaimana beli bukan wulan apa jaroyadi disarangan netini anu baku doi saya doi disarangan apa madara cuma dibager gono jati tapat wase lanang wadon tuana jaluk di grup balik disarangan api jaluer bambang disarangan dari apa dari Ismail Bambang alangan disoka gelis putara motor kota Karawang jodoh kita harap pulang alan almon haji soka mana deui aturan bager gili unggal ulang tapi sering dolangan bakat barang karo babaturan apa jaroyadi apa jarunus bager gono jati tapat
Ki Herman BPD anu mangkal jaga payunan Herman BPD diseret apa mador Jumati Kudu